Dostlar, ikinci çıkarılış bu. Bugün 23 yanvar 2022 yıl Sokuluk koyu bazarı dostlar. Mazerda iki jigittin echkisidan başlayaq sıram. Qancha ekan echki? Echki 6. Ulag'i meni 6. Ulag'i meni 6 ming, ha? Qanchaga berasiz buni? Bo'la turganda. Ha? 5,5 bo'ladi, ha? Qo'ydi oldimi jigit? Qancha oldi? 11 ming. Yaxshi. O tekaga qancha so'raysiz bu? 4 ming. Yaxshi. 4 ming, 5,5 ming. 6 so'rayapti, 5,5 mingga bo'ladi. Ma'qul, yaxshi sotlar jigitlar. Tak, o qo'chqor. Arada qanday so'raysiz? Gisar Arashan aralab deydi. Qancha so'raysiz? 40 ming. Bunun tishi qanday tishi? 2 tishi. Yaxshi. 40 ming. Bozor bor, berdi bu. Qancha? 30 ga bermadingiz, ha? Ammo urg'ach qo'ychi. 12 ming. Ulda qo'chqor ekan, ha? Qancha? 9 oylik. Bu qancha so'raysiz? 28 ming. Yaxshi. Mana shunday bog'lar. Qancha ekan qo'zg'u qo'y? 15. Paroda qanday ekan? Iya. Parodasi qanday? Parodasi. Обычный. Edilbayda. Edilbay. Обычный. 15 ming. Yaxshi. Mana. Qancha oldi aka bu? 12 ga oldingiz, ha? 12 ming. Urg'ach qo'y, olinib tur. Yaxshi. 12 ming. Tak, mana. Qo'chqor uji urg'achi bu. To'xta. O'ltirib. Qancha so'raysiz bu? 20 ming. Ha bu qo'yg'ochi. Qo'ylar 35 dan. Qo'ylar 35. Ular tishlari qanday? Biri to'g'ri, biri 4 tish, biri qo'z. Biri to'g'ri. Biri 4 tish qaysi mol bu? Qara. Qara. Bu qo'zi. Yaxshi. Mana. Mollar yem keladi. 9dan o'tdi soat. Biz darsga ketdik. Yaxshi sotamiz aka. Mana. Quyruqlar. Nomerini so'raysiz, bugun sotib ketadi. So'rayla qo'ying. Qo'y qancha ekan bular? 50 mingdan. Arashanmi bu olganmi? Arashanlar. Eko'y to'yin deb turadi, biri bolali. Biri qo'zulu, ha? Eko'y to'yin deb turadi. Arashan qo'ylar. Nimaga bo'z. Biri qo'zulu. Bu qanchadan berasiz bularni? 50 dan so'rayapsiz, chiqsa? Qanchadan bo'ladi? Bere turgan jeringiz. 45 dan bo'lsa bersin. 45 dan berasiz, ha? Yaxshi. Nomer berasiz qanday? Barmi da sotib? Satılbay, anda bu satılıp geldi bugün. Ömer sırayla koy. Şef qancha oldu aka? Satılıb 45. 45. Satıladi ekan. Nima ekan, Arashan. Qo'chqordan cho'ng ekan bu. Qo'chqor qancha oldu ekan bu? 32500. 32500 ga olinibdir. Nima ekan? Bu qayerga ketdi, shef? Oqsi. Tok oqsiga ketdi, bunday qo'ylar. Qo'chqor. Oqsi. Assalomu alaykum. Qanchadan shef bular? 12 dan bo'ldi. 12 ming. Bular qancha tish qo'ylar ham? 2 tish var, 4 tish var. 2 tish, 4 tish qo'zi aralash o'xshatadi. 12 mingdan so'rab turibman. Jinniga 40 solsanglar, ha? O, ular qancha ekan? 5500 dan. Tak. Assalomu alaykum. Bular to'q qo'zilar erkak urg'achi bular. Urg'achi 9 mingdan deydi. Qanchadan bo'ladi bera turgan joyingiz? 8,5 dan. 8500 dan bo'ladi deydi. Ya mol sizniki shef? Qanchadan bo'ldi? Ha? 14 dan oldingiz, ha? Vardı qo'chqor. Onda olgan qo'zi qo'chqorlar 14 mingdan olinibdir bular. Vardı. Ha, bularchi? 1 eko. Bular da 14 dan olindi. Bular qayerga ketadi? Jideli?
Buyoqda эле. Жакшы, мына. Караңыздар, мына былтыркы козу кочкорлор. Сиздерди алыш керек болсо же сатыш керек болсо ушундай баалар. Биз дәшеге кеттик. Мынакта козулуу койлор бар экен. Уларды сурайыкчы. Мына. Козулар. Кара менен кызылдан чыккан. Ол козусу молбу? Ол эки караны. Улар канчадан сурап атышып? 50-60. Ол 60. Булар 50ден. Тиштери кандай тиштери? 5 yaş. 4-5 yaş. Onda kозулуу койлор. Бул породасы арашан да булар? Арашан. 50 миң, 60 миң. Сурап атат. Дашы сурап. Бул козулуу кой канча жигит? Мен ашуулумга. Кандайсың? 30 миң сурап атыр. Кой канча тиш бул? 4 тиш. Базар баа берди, сурады. Канча? 20? 20 миң берип турмун. Канчага бересиң? 29 болсо бересиң, а? Жакшы. Кана атаң? Үйдө жакка чыгып кетти бияка. Макул, жакшы сат. Байка канча алды? 15 миң. 15 миңге алынды. Так, бул жакта афганскилер турат го. Аралаш. Кимдики экен бул? Эйси жокпу? 30дан экен. Ургачыларбы? Аралаш. Ургачы эркек. Улагың канча? 4. Ургачы улак 4 миң. Мына чарба козулуу койлор. Бул канча экен экен козулуу кой? 13 koy, 13 миң. Мына. Telefon номер жазып алган. 2 tiş. 2 tiş. Kança oldu eкен? Kança oldu? 20 ming alınıp durun. Bir öyle özünde. Al bular da size karaydı ha? 12'den. 12 ming. Kozu koç, barı koç var mı? Urgaçı da var mı? Urgaçılar maşinede. Urgaçılar maşinede eken bu yakta. 10'dan. 10'dan. Bu kançadan olur? Düşöz mü? Düşöz. Düşözler ha? Nomer veriniz onda. 702 0702 06 86 86 06 86 86 çalыңыздар, қалғанını промой сұрап аласыздар. Базар аламы деген. Опа, мына. Бұлар ұрғашы еркектер. Қаншадан бұлар? 15'ten sıra at. Ассалаумағалейкум. Жақсысыз ба? 15'ten сұрап атасыз. 15'ten sıra at. Бұлар былтырғы қозы қошқырлар. Қаншадан қылды? 11'den beri verdim. 11'den beri verdіңіз. Қанша болады? Бере тұрған жеріңіз. Магазинский ба. Ойыңыз бар де? 12, ja? Жақсы. Болушы 12'den. Жақсы. Олар кімдік болды екен? Есі жоқ. Абы қойларчы? Bunlar 25'ten. 25'ten. Temiz. Boğaz eкен ha bunlar? Bunlar. Boğazlar. Жақсы. Так. Mına teke. Bir müyüzü kısa, bir müyüzü uzun 15.500'ga alınıp tur. Erten sreda günü leylek ulakka çağılat eken. Bu azörneyde alat leylek ulak. Var tamaşa alıp kettiңiздер. Oşul teke ulakka çağılat eken bu. Soyulup. Так, biz дальше кеттік. Жақсы сатыңыздар шеф? Да. Так, бұларда қош бар екен. Қозылы қойлардан сұрайық та. Өзді барырақ қойлар қаншадан екен шеф? 15. 15 мыңнан. Мына орта еті бар. Опа, мына қойлар. Сіздеркі? Биздеки. Қаншадан бар? Козулуу койлар мына. Қозылы қойлар. Они, короче, сигнатами по 30 штук отдам, брат. 30 мыңнан қозысы менен. Бұлар қанша тіштері? 4 тиш. Подряд 4 тіш. Же разный бір? Жоқ, мол 6 тиш мол. Четте тұрғаны? 6 тиш екен. Қалған 4 тіштен. Бұны окончательно сені қандай? Магазинский бағасы? Окончательно қолысымен оптом алса 30'dan береміз да. 30'dan, а? Таңдап алсачы мұндай? Таңдап алса, бағасы башқа уақытта.
Анда olsa bağısı başqa. Жақсы. Номер бересізбі? Берет. Айтыңыз. 709 0709 10 10 07 87. 0787. Қаяқта тұрады бұлар? O şeyde Romanovka'da Sokol. Романовкада, Соқылық. Жоқ, YouTube-қа. Жақсы, сатыңыз. Алыңында. Жоқ, бұл бычақтар қаншадан болды? 26. Сіздікіше? 25. Ұрғашы еркек аралаш. Қозы қошқор. Так, мына қошқорлар екен бұлар. Бұл қошқорлар қанша екен? Бұл қошқор кімдікі? Қаншадан? 50-ден. Бұлар пародасы қандай? Гисар? Тиштері қандай тиштері? 4 тиштер. 50 мыңнен дейді. Бұл қаншадан болады бере тұрған жер? 50-ден сұрап отасың. Магазинский бағасы. Eski қанша oldu әке? 15. Сатып атады да? Сатылар. 15. Ben düşünmedim. 15 деп қойды. Так, мынақта ұрғашылар бар екен. Мына екен. Ұрғашы қойлар. Ассалаумағалейкум. Сіздікі? Қаншадан бұл қойлар? 70 мың. Бұның тіштері қандай тіштері? 2 тіш. Пародасы жа? Арашан. Боз bu, boz емес пе? Боз. Қозылылар да бар ба? Барды боз төлек. 70 мыңнан. Қаншадан бересіз? Бере тұрған жеріңіз? Дос балам. Қанша мı? 70 мың. Мына ке. Базар bağı verdi. 60'tan berdi ha? Mına 60'tan berdi deydi. Қараңыздар мындай алған қойлар арашан. Бардығы боз дейді. Алдыңыз ба? Қанша oldu? Алған жоқпын, сатып алдым. Сатып алдыңыз ба? 15. Дос баламдығы дейді. Базар аламы? Ya bakın номер бересіз бе? Так, 0774 403 001. Шыл номерге çalasızlar dostlar. Бұлар алынды ушақ? Aldı. Қаншадан болды? 10 bin oldu. 10 мың. Біреу нарқылар жесіз кемес? Mevki mi sen? Бұлар қаншадан болды байка? 15'ten. 15 мыңнан қозылу қойлар екен. Сіздікі ше? 12'de otam kızır var işte. 12 мың. Сұрап атыптыр. Алдыңыз ба? Же сатып атасыз? Сатып атасыз. Қанша сұрап атасыз? 16 мың. Сіз ше байка? 15. 15 мың. Так, bu yerде bir teke тұрады ғой. Текен пародасы қандай мұн? Индийский. Қанша? 10 мың. Шөзі. Ұрықтыға. Теке. Так, bu yerде ешкілер тізіледі. Қараңыздар, бардығы боз оқшайды бұлар, а? Біреу ұлағы мен. Бұлар сүт бағытындағы? Ангорка. Просто ешкілер дейді. Мына ұлағы жатады бияқта. Күчіктей ол. Нарқы бұрышта да. Бұлар қаншадан дедіңіз? 8 мың. Сүт ешкілер ше? Süt eçkiler 20'dan. Бұлар 20'дан. Бұлар да боз, а? Жақшы. Сразу номер беріңіз. 222 Билайн. 20? 92-95. Ешкі сұрағандар чала жүресіздер. Әрде тоң. Әрде мұнда ешкі қой тұрады ғой. Байка қой қанша екен бұл қой? 40 мың. Бұның тіші қандай? 6 тіш. Боз. Базар баға берді? Қанша берес бола тұрған жері? 35 мыңға болады, а? А бұл қозыш? 10 мың. Теке. Течкі үй? 7,5.
Teke bular. 7500. Жақсы. Так. Bular qo'zi qo'chqorlar ekan. Bu yerda bir to'qol teke turadi qo'y. Teke-u, puchma. Kastrat. Teke. Toza teke bu. Mana uloqqa chapqanga. Bu qancha so'radasiz? 15 lira. 15 ming. Qanchaga bo'ladi? Tartib aka kelib chiqdi. Qarshi bo'lar 14 bo'ladi. Bo'lar 14 bo'ladi. Mana. Aldingizmi? Ke sotib o'tasiz. Aldık aka. Aldınız. Qancha bo'ldi? 6 oldu. 6 mingga. Uloq aldingizmi? Uloq qachon bo'ladi? Qayerda bo'ladi? Bugün bo'ldi, razdolniyda bo'ldi. Kelib ketdilar. Razdolniyda bugun bo'ladi. Qanday uloq bo'ladi? Batavoq bo'ldi. Vata uloq. Razdolniy ayilida. Borib uloq chopib ketingizlar. Bozor alami degan. Yaxshi. Bu yerda dag'i cho'ng echkilar, teke bular. Serkeler. Bular qanchadan? 18. 20. Bunisi 18. Mana aka. Bu qanchadan berasiz, bere turgan joy? Bo'lar. 35 mana. Shu o'zet kichkina mana. Cho'ng, qo'ylardan cho'ng ekan bu echkilar. Yaxshi. Bu echkilar qanchadan ekan aka? O teke ekan, ha? 5'ten. 5 ming. Bularcha? Bular dağı 5'ten. 5 mingdan. Bu yerda dağı echkilar bor ekan. Qanchadan mı oluyor? 20 ming, 25 ming, 30 ming. 20, 25, 30. Bular bo'z, ha? Assalomu alaykum. Yaxshilar. 10 gün 15 gün vaqtlar qaldı. 10-15 gün. Жазуу боюнча анан Алланын өкүмү калган. Биздин жазуу боюнча 10-15 gün вакыт калды дейт. Калганы Алладан өкүмү. Койду. Жакшы. Муну эми калганын сразу чалып сурайт да калганын. Сиз номерди бериңизби? 0500 0500 78 0004. 78 0004. Бардыгы мындай токол болгон эчки бооз экен. Mo jelin salып тур мына. Кычырып. Çalaslar dostlar. Echki kerektir. Жақсы сатыңызбы ака? 6 ming алган теке. Bu алдыңызбы? Қанша? 22 ming. Ака. Тоқтуы? Erkek urgaçı? Қанша сұрадасыз? 17 ming. Kaç elek ha bu la? Kaç elek deydi mına? 17 ming. Aldınız mı? Kança oldu? Sadırbek değil. 10 mingge. Koçkor. Sadırbek Beyko 10 ming aldı. Buna gel. Так, бұл жерге шашылтты сұрап қойықшы. Ассалаумағалейкум. Қандайсыздар? Қаншадан шашлықтар мынау? 120 сом. 120 сом. Нан чай. Кебап, а? А о кускойлар 130. Бұл тоғыттықы жа? Тоқтық 120. Тоқ 120. Жақсы мына. Достар, қараңыздар, бізде шындай шашылықтың сені бар. Сіздерде қандай комментарда қалтырасыздар. Мына кіші толдыра жақта. Очерет. Қайсы сода oldu? Bazar alamı başka kanal. Bu kaç oldu? Alındı? 12 ming aldım. 12 ming aldınız ha? Ha bulca? 15 aldım. Bul 15. 15 boz. Boz ekan. Bu dişleri qanday dişleri? 4 diş. Bul da bu. Tögörek. Bul tögörek. Жақсы. Şunday boğa. Қанша сұратасыз aka? Qo'ylarga. 20dan. Dişleri qanday? 2 diş, 4 diş. 20 mingdan. Qanchadan beresiz? 18'den berem deydi men. Qo'zlar qancha ekan aka? Kozular 8'den. 8500'den. Жақсы. Senikiçe? Ekoten urgaç 8,5'dan so'ratam. 8,5'dan so'ratam deydi. Ekoten urgaçı. Жақсы. Qanchaga sotib o'tirgan bir so'radi. Qanchaga sotading? Qancha dedi? 8,5'dan so'radim. Qancha ekan bu qo'zi? 4500 sotib o'tasiz da? Aldingizmi? Aldım. Yaxshi olibmi? O, 4500. Urgaçı so'yasiz da? Жақсы. Mana aka, bozorga endi kirib o'tamiz. Bu boshidan. Arqa joqqa qarab bosamiz. Sotlov qancha ekan bu? 25 ming. Mana aka. Biz ham bu yoqqa qarab bosamiz.
Мына жерде фигурный қошқор тұрады, қошқор. Қанша екен байка бұл? Базар аламы? 45 мың. Тиші қандай мұның? 4 тиш бар еді. 4 тиш. Породасы қандай? Арашанбы, Арашал менен ағы Адилбайбы, Эдилбайбы. Аралаш, а? аралашып кеткен да. Қанша базар ба берді? 30 берді бай. 30. Қаншаға бересің? Магазинский бағасы. 33 болса берсем olur. 33-ке берем дейді. Ондай болған қошқор. Сізде қаншадан қошқорлар? 18'ten de otam. 18 мыңнан. Қаншадан бересіз? 5 бар дейді. Түшпейсіз ба? Şöyle bak 18. Магазинский бағасы қымбат қандай? Түшіңіз да? Теке 12 мың. Номерді айтыңыз, қошқорлар сұрайды. 0553 23 23 30 30 06. 06. Жақсы. Чала бересіздер. Қанша oldu қойлар? Бекер. Базар аламы деген. Бекер десе мен ішенбеппін, подаркаға алды. Ол қанша oldu екен бұлар? Buralar argim alıp baylap. Сіздердікі қайсысы? Bizdeki жоқ. Çoğun koçor қанша oldu бұл? 45 mi? Жақсы. Бұлар ақсыға кетеді да? Ақсы. Алдыңыздар ба әке? Қаншадан болды? 15 mi? Ұрғач екен бұларда. Бұлардағы ө? 15'ten болып тұрмына. Ұрғашылар. Қанша арзан қой? 7 min. 7'ge береміз дейді. Арзан қой дейді. Мына чарба қозылар. Қозылар қанша екен? 7'den. Бұлар кішілерге өшеді. 5,5. Бұлар ұрғач еркек. Мына 5,5'dan дейді. Бұл тұрқы қозылар. Аластар мына арығырақ. Жемдейсіздер. Так, айландыруда тарта берейік. Аяқтан бас. Бұл тоқтыға дей ма? Бұл Айланпаш. Айланпаш па? Сойышқа бұл. Қанша алады? 12 берем. 12'ge берем дейді. Жақсы. Айланпаш екен. Açık айтты. Өйлер айтпай сатып айтты. Қанша oldu? 9 мыңға. Ұрғач, а? Ұрғач. 9 мыңға алынып тұр. Жақсы. Қой қанша екен бұл қой? 15 мың. Қанша тиш? Төгірек. Жақсы. Бұл жерде семіз қойлар тұрады. Семіз қаншадан бар? 16'dan. Торпақтар алынған ма дейм, а олар? Қаншадан болды? 30 мыңдан. Ұрғашылар, а? Ұшыл торпақтар алынып тұр 30 мыңдан. Жақсы, дәлше кеттік мына. Базардың içi. Ben baktım 24 kalıp verem. Eski қанша oldu? 740. Söylesin mi onu bize? Ödemek var, beriniz. Berem ben. Ne bir almak tutasın bu. Berdi bu ekede buna. Semiz ekin. 8,5. Yokta basalbaysın. Kaçta canavar? Tak. Bayka aldınız mı? Çok satmadı. Kança? 9,5 deydi. Teke kança ekan? Teke 10. 10 ming. Qo'chqorchi? 12. 12 ming. Ana bu qo'ylar. Bu yoqda. Tug'ilib bu yoqda. 110 motor. Mana cho'ng qo'chqorlar. Qancha ekan bular? 55'ten. 55'ten. 55. Parodasi qanday bularning? Araşan. Paroda Arashan. Tishlarichi? 4 düş. 4 tish. Bozor baho berdi. Qancha? Ekoni 95. Qanchadan berasizlar? Berbedi. 100'e veriyoruz. Rona, to'g'liq 100 bo'ladi. Yaxshi. Ammo gaydiklar qancha ekan? Gaydik. Meranos. Vaka qo'ylar qancha meranoslar? Ya, 12 jarımdan beredi. 13'ten. Tandamayga. Vaka aldığı o deyim ha bularda. Bayla qaldı. Vaka.
Гадик. Kozun aldın be? Ya. Жақсы. Bu жақта да гадик кішілері екен. Қанша екен бұл? Мерен достар. Жай алып сұрап қояйықшы. О. Қанша екен? 100 000. Пародасы қандай мұның? Гесарский. А бұнысыча? 200 000. 50'den. Жақсы. Тіштері қандай мын тіштері? 6 тіш. Онда olған құйрықтар. 200 000 дейді. Так, біз видеоны аяқтаймыз достар. Видеода қата кемшіліктер болса, алдын ала кешірім сұраймыз. Эми қанатты ит башқаларды тартабыз. Сіздер только лайк басыңыздар. Көрішкенше аман тұрыңыздар достар.